Philippi eu, Sang Paul o Timothy, latun Christ Jesus. Ong sabal men ko cara masakan kores, makin kosan Philippi, makin poson Christ Jesus yang akison kawaitakan o son sawasakan en momotso. Sama chay coach o achay kaun Jesus Christ en kachkiyong kumail kalangan o babol. Kapakapki Israel kan, maban watak kisinluko kisech. Ikin kaping kalangan kiyong coach, puek kumail koros, ni anso koros ni ikin chaman kumail ta. O ni anso me ikin kapakapkin kumail, ikin kapakap ni beren. Puek kisangan sawas ma kumail kin sawasay kinye, nan tatakan rongamau, sang nin chapiyo lel ranmuch. Eri, iinanen kaparapar ma coach, makachin chapiatar tatak mau wach lalamail, pan kachin katar lau e pan unsakla ni ranen Christ Jesus. Kumail kin miminan mengyongi an so karas. Eri, ekoneng iyan an kipem wachong kumail. Pueke kumail karas pilyang yeyer poisan ki an so mau wach makoch kachkiyong yeyer. Mech niye miyer nan imochang o bil mas ni san salatak sali po iyan ukirongamau o kachangeti puen kelail. Coach kakachakateteta me lokaya me melel ni kosoya me laloit kin kumail kin pulsang ni pain kupuran Christ Jesus. Ikin kapakap pa may limpak en laut la, po kumail en marain kila tame melel o uya katekpong, po kumail en kak plata tame kayong mau. Eri, kumail apan salataksang sangan samin o sapung koros ni ranen Christ o amail meur pilpan out kila sangan kamau melel kan koros me Jesus Christ kaleb kakach kita ong nilingan o katungten coach. Christ yay achail meur. Riyay ko, imen kumail na samau. Songkan mawyawi yung yayer. Inanen sa melel poita mau en rongamau. Eri, puwag mapukach, iray karas mesin sila chempaswach, o bil irail chaykan wasach, ra esa karapen ay miminan imochang wach, puwag ay wiya latun Christ. O ay minan imochang wach, bil kareyong palichochon riyachay saulangkan e laut la ar kaparapar kauno. Eri, resocha masa puwag. Rakin eima an so karas niyarkin patpatang kisali maasano. Melel me ekaikin patang kiway Christ sang ni arail peiren o men akamay. Ap ekaikin patang kiway sang ni armong yong mau. Iray pukach kin patang kiway sang ni limpak. Pueki ar ese me coach kachkiyong yeyer poisay tatak en ukurong amawo. Ame chaykan sochakin utan ngongki kalau kisali Christ. Ap sang ni inangan rap ong pain irail. Orakin kikiyong merapan kalau tela ay apalakan ni ay salti. Ermenta, iperenki, apatakan Christ en wiyawiyawiche, menta masang ni inang suwat damau. Eri, ipan perperenche, po iyese me ipan salatakla poeki amail kapakapakan, o pil poeki sawasakan sanganen Jesus Christ. Yech tuwan ay inang o kaparapar. Ipan nanchiyong ay kowatatok, po ete socha poita, o iyan ay ma nan ay meur unsak, po iyan kasaleta wow ong Christ anso karas. Ap melel anso wach, menta ma ni ay meur te ni ay mela. Potakoch meur, ong ye yay Christ. Eri, ay mela pan kareta mekoch me pan mausang. Ap ma ay meur pan kareyong ye, iyan wiya tatok kasampal sang mas. Eri, isese menya me ipan pilata. Ilotier sang paliriao. Inenen men
Maselsang nan meurwach o yang Christ o yei me mau ong ye melel. Apso. Ei me meur me pan kasampal pueke kumail. Erri, ika melele mech. Ime ieseke me ipan me meurche. Ipan mi miche remail koros. Po ien kalautela amail kekirta o peren nan achail poson. Erri, ni ipan purawai remail karape laut eo pan mia remail po kumailen kak sawaseke niya nan amail meur ren Christ Jesus. Erri, yech me kayo kasampal ong kumail. Kumailen me meur kiche sangan meur me koneng rongamau en Christ. Pues menta me ipan kak kowai o chuang kumail testo, iya pan rong me kumail changachang kipene karape cheyo o minimin kipene anan cheyo. Ni amail kin nan chiyong poson me koneng rongamau. Kumail ter kin masa kamail munchichikan. Ap kumail komatan so karas. Ermech pan kasalayong rail merapan terti akumail pan beweti. Poye coach mekin kachkiyang kumail rasonen beweti. Po coach kachkiyang kumailer kalanganeo. Yei en tatak rais. Kaiten sangachen ni amail poson Apil sang ni amail lokolongki Eri. Mech kumail kaker yang ye pay. Yei sangan pay. Me kumail kilang wiyamas. O tuan me kumail ronger me ipil wiyache ansawach.